acopa ka kacer telo kali cuh keng jeling gelu to kok bini na bede sekacer ebak mu ana dek ya mun sampean paha coba ka bini na kan bini ne pegeprok pan gelaku na selake paha lagu semalam aku mimpi ditapok 3 kali Olan acopa ka kiri pas tepak katang bini panjang lagu dari panjang lagu duhur kerepotan asar di perjalanan maurib kecapean isya ketiduran subuh itu ketomanan walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya ya Allah cek lah kebelah kiri canggul cepon beda cara nah mentro laki cepon ongke di kanan turun ke kacer kan ki bekune lagu tiaki ongke di kanan keng setorone kalau pae tak sampai si abi ini ya burung cek kebin bulan setiana harap enggak takut tegepe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Al-ayah sadaqallahul azim amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru. Secara khusus ajunan Sumulja Kiai Haji Muwafiq sesangat badan kaula hormati, badan kaula ta'zimi. Ajunan Sumulja Kiai Haji Abdul Basit, Kiai Haji Sumhari, ajunan Kiai Syafi'i, ajunan Kiai Syaifuddin, ajunan Kiai Hasan Basri, berjukan tak galib ajunan Sumulja Kiai Abdul Karim. Bendek seteja para kiai, seteja para guru sampun hadir. Nyuwun sapora tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena sebagian badan kaula tak uning da asmaipun. Namun meskipun badan kaula tak nyebut sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat dak seteja sampun hadir. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh ini sepuh, secara istimewa pemangku Tisa Sejati ajunan Sumulja Bapak Saifuddin, Bapak Syafi'uddin, beserta seluruh jajaran perabot Tisaipun, senyepoi dusun, senyepoi kampung bunut, ben seteja para sepuh, ben seluruh jajaran jamaah Masjid Husnul Khotimah dan ibu-ibu muslimat yang hadir. Nyereng sepertama kaula ben ajunan amuci ben asyukur dak ka Allah. Sampai saat samangken Allah Subhanahu wa taala aparing iman ben Islam. Saya pecekak eda de ben iate kaula ajunan. Sekak dima kala ben iman ben Islam kak dinto kaula ben ajunan sareng Allah cencii bakal tetti orang selamat akhirat.
Tore sami-sami mintah ben anyu ondak ke Allah samu ke iman ben Islam seceka edede ben iya te kaula ajunan ta ibu te bueh ta elak kalaah ta ibu cabut te sareng Allah sampai kaula ben ajunan seteh dalam keadaan husnul khotimah. Makana kaula ajunan sareng ulama epakon pabanyak maus ya Allah biha 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 ya Allah bihus menter setaja sehadir sete dalam keadaan asangu iman Islam mana bi iman ben Islam kak dinto efek ta sete maka kula ben sampean tak kira burung pasti bakal masuk swarga Allahumma bilbi mangken masuk kaula ajunan dek ke bulan Rejab bulan saemul jaki Allah epakon pabanyak maus Allahumma barik lana ma razaqtana aja Tuhan nangakan bu Allahumma barik lana fi rajabah wa sya'banah semoga bi Allah epa barokah bulan Rejab amin epa barokah bulan Sya'ban amin manter umur kaula ajunan pada pa ke bulan pasah amin benih cuma bulan pasah ada tapi ali bali bulan pasah manter kaula ajunan ki epa nyapo amin epa lancang umur sebarokah tak sete mun tak tege asangu amal kebagusan sebanyak bentak sete kecuali lestari atau dari sete jatuh bentak sete kecuali acanguh debu la ilaha illallah amin Allahumma ngaturaki salawat ben salam manusia sepaling agung makhluk sepaling mulja pasayarah Gusti Kanjeng Nabi sekak dimma demi untuk nambah perasaan cinta dak Gusti Kanjeng Nabi kaula sareng ajunan dalam satahun saten pun tenaga dinto dukaleh maus dukaleh nyebut dukaleh abada aki acara raja seterkait kelaban Gusti Kanjeng Nabi sepertama zikra maulidir rasul ngai kelahirna Gusti Kanjeng Nabi bulanmu senomor dua zikra Isra wal Mi'raj ngai Isra Mi'raj Gusti Kanjeng Nabi bulan Rejab nika termasuk bulan seemul jaki Allah esaba dalam Al-Quran makanya Allah dabu senikah inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dari 12 bulan seeka bayi Gusti Allah pada 4 bulan seemul jaaki sareng Allah seempat nika telo apolong sesitung apesa napa setelo Dzulqa'dah Dzulhijjah Muharram Raj setelok nika apolong kata orang Arab Dzulqa'dah Dzulhijjah Muharram Rajab camplong sejati tekepe tekae ndek nemu tekepe aja di sembian benih tekepe Dzulqa'dah keng polan diapit 2 lebaran ekepe 2 telasen pah nyamai bulan polannya mana tekepe akhirnya orang abangun aroma mun bulan tekepe lacong tunda dulu ke bulan deraja Arab kak takut tekepe ong ke Malaysia ong ke bulan sekian nak bulan tekepe Arab kak apa tekepe sampai si abi ni burung cek kebin bulan setiana Arab kak takut tekepe si abi ni takut tekepe
cak gelak Dulqa'dani ke bulan seemol jaki sareng ajunan Guste bepunten tat bulan tak kepek ni kamu nabangun Roma nikah tak cejo malah banyak musibah keluarga laki bini biasa na pahat laken bu mun sampian abangun Roma bulan tekepe ongke ke Malaysia bulan tekepe akabin bulan tekepe pah nemu musibah beni marke bulan nah keng polan kula ben sampian ampun cuba penyangka ada ke Allah terkait bulan tekepe ni makanya Allah kak dinto ada bu dalam hadis kudusi anah inda dhanni abdi bi sengkok je tergantung prasangka anak kabula kangko mun bi manusia Allah ni kaisangka bagus bi Allah bakal ibri kebagusan keng mun bi kaula sampian prasangka Allah ni bakal macuba mun bulan setia kana tak bagus maka bi Allah kata bagusan ni bakal paringi beni marke bulan nah marke kaula ajunan andi prasangka cuba dak Allah Subhanahu wa taala mangkana ce ampora nurai cuba paham bu sampian senole bu pana mimpe engkau king kapaten nangara kana arapa bu kiki mimpe pongka cang siapa sih mun kiki pongka kapaten aja bu ku leku oba ya sampian mun yarten kiki pongka de kapaten nak kapatian nungku beni marke mimpena sampian ampun andi prasangka coba ada ke Allah bahwa Allah bakal masete salah situng keluarga na panjenengan nih kesadat yakin kula ben sampean oleh musibah mangkana kiki pongka paling keng nemu habis sere tak nemu malah derep ya pun tak nemu saya nggak campur prasangka coba buki buk mimpi coba ni keada artena saya beda artena ni kemun mimpi genteng mimpi temu ben Khalil Yasin daya salah mimpi na genteng orang ngegenteng ada apa lo parcaja jengkok genteng sampian parcaja kuda tak parcaja teti mimpi coba ni ke asli ada artena mangkona cepon kanjeng Nabi man ra'a minkum fi naumihi syarran pasera orang bunut pasera orang sejati semangki mimpi coba maka mun amin pecuba sampian ketinapa falyanfut an shimalihi salasa pakun acopa ka kacer telo kali sampian amin pecuba ka ilum mimpi nikah amin pe kiki ipongka amin pe krobui kaju amin pe tabung apsaap maka sampean pah ngiding tengah malam kanjeng Nabi ada bu falyanfus an shimalihi salasa acopa ka kacer telo kali cuh keng jeling gelu to kok bini na bede se kacer mu ana deke ya mun sampean pah acopa ka bini na kan bini pegeprok pan gelaku na selake pah lagu semalam aku mimpi ditapok 3 kali ulan aco paka kiri pas tepak katang bini kok tetih aco paka kacer telo kalih pas adua senikah Allahumma inni a'udzubika min sayyiatil ahlam mun sampian cak Arab tak tahu cak Madura pada mun tak tahu cak Arab cak paksa kita kok marina Allahumma pah cengeng aman lah nyuon ya Allah dan kula nyuonah raksah da ajunan tuan dari setaja kecubaan na mimpi cepon kanjeng Nabi la tadurruhu syai'a maka mimpi kula ka adisa tak kira bahaya aki kesampian jelas kak gi pokong mun mimpi cuba carte mun yarte sampian oleh kecubaan bahaya sampian saya ngak buk campur ngerti perkara cuba mun ngerti perkara cuba kecubaan ni kebekal tomiba karena Allah saya janji anak inda dhanni abdi bi sengkok je tergantung persangkaan tang kebul kangko maka mun isangka cuba kecubaan ni kabekal paringin tetih bedaan apa boy maknai bagus kapi insyaallah kau leban ajunan paringin kebagusan sareng Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma sehingga mun mimpian tangkok mimpi tang sendal teporop kana paling tang kakak ini wane macam buk campo prasangka seni kebalik tang sendal teporop kana paling kok kingan di anak boleh le de iya Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad pon campuran urai coba karena gula ban sampean cak gula ban sampean cek lebur ranurai napa na boleh keng bah mimpi cak orang mati ya mun bi reng camplong re etorai sepopona masuk masake alek sepopona nyanda bah ngocak kiba mole boy tak kira abit mi itu mole aji ya kopi ngala kero je
Aramun ko pingakero bu. Kapan mandi mayit mole titi jerongkong benar kan. Teti mun mai itu mu lecak. Haram lecak kok si mandi. Terus teti mun lecak. Buk, seteti jo mun kere. Hahaha kok. Mun lecak jelok titi. Cak gelap pentong benar bikok ke kene. Tambian sampung ngocau mun lecak. Allahumma sholli ala Muhammad. Ani kening tedung bae lecak gidi ngaki ake. Tedung maki tak ngerti kake. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. 27 Rajab Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram dekat Masjid Bunut. Benih Bunut kan to Bunut Masjidil Aqsa Palestina nggih. Makanya kalau dulu yang sekolah madrasah ibtidaiyah nikah setiap seminggu sekalian ada pelajaran namanya akidatul awam. Di akidah ini kayak sebutaki wa qabla hijratin nabiyil isra mimma katala ilan likutsin yudra wa ba'da isra'in urujulis sama hatta ra'an nabiyyu rabbakallama. Kanjing Nabi situng bektoh sareng Allah pancelen dari Masjidil Haram deka Masjidil Aqsa Palestina. Lah ini yang disebut dengan Isra. Isra nikah perjalanan malam dari Masjidil Haram deka Masjidil Aqsa. Mi'raj ongkena Gusti Kanjing Nabi dari Masjidil Aqsa dek kalangi situng 2 3 4 5 6 petok sampai Sidratil Muntaha sampai dek ka Mustawa. Lalu Nabi Muhammad apangki kelaben ajunan epon Guste parlo eke ngain buk teh Nabi Muhammad apangki ben Allah iatas kak dinto beni nunjuaki Allah bede iatas punten nggih. Karena kau leben ajunan ahlus sunnah wal jamaah kak dinto mempunyai i'tiqad Allah kak dinto tak puto tempat. Mun Allah ni kebeda iatas maka berarti Allah ni ke puto tempat. Mun Allah puto ke tempat berarti Allah ni ke apes. Punten Kanjing Nabi nasi beda iatas Allah punten tak puto tempat beni beda iatas. Jelas. Karena mangken bina kana det ngodadan gara-gara Kanjing Nabi atemu iatas ni ko pahi ke beda Allah beda iatas. Pemahaman di luar ahlus sunnah wal jamaah kak dinto beda sengucaki Allah ni ke beda iatas. Buktena Isra wal Mi'raj Kanjing Nabi ongke ke atas pah apangki kelaban Allah. Kanjing Nabi apangki ben Allah iatas benih nunjuaki Allah bedi atas. Kanjing Nabi nasi iatas Allah pun tak putus tempat. Lemang ken bina kana adat ngodaden ampuniku sinetron paham po ngoca. Saya pasrahkan urusan saya sama yang di atas. Maca diingi atasnya. Enten Allah ni ke benih iatas paham iki. Kalau Allah mempunyai sifat tinggi engki. Tapi mun Allah eka bela bedi atas kak dintoh secara tak langsung kau leben ajunan tahkir nginah da Allah Subhanahu wa taala. Loh, mun Allah ni ke benih bedi atas, Kanjing Nabi mi'raj ni kau ke atas. Kanjing Nabi paung ke da ke atas benih keng polan Allah beda atas, keng langi ben penduduk langi para malaikat kak dintoh iri da ke bumi. Polan bumi eteng ke makhluk se paling mulja. Akhirnya malaikat ben langi anyuun ke Allah, maklai Kanjing Nabi Muhammad yong ke ipa ke atas. Lamun Allah ni kalau atas orang adu mi'raj cepat tas. Ya Allah, kalau dia bukan jodoh saya, jodohkanlah dia dengan saya. Kalau dia sudah dijodohkan dengan orang lain, bunuh jodohnya dan jodohkan dengan. Can malaikat cempa piara colong leko. Adi bani adu apal-palnya mandare. Le kalau kita berdoa kenapa menghadap atas? Lakar cepon ulama fikih kiblat doa ni kalangi, kiblat pejeng ni Ka'bah, kiblat doa ni kalang. Jadi as-sama kau dak junan men doa pakon ngadep ke atas, adu doa ni kalakar ke atas benikeng Allah bedi atas punten. Makana Kanjing Nabi mulai lambak ni ka makon tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Mun mikirah, mun abahasa
cak bahas Gusti Allah, bahas ke baina Allah. Napa boleh kula ben sampean mikir Allah, mikir ke baina Allah apa kula ben sampean ateh ben pikiran tak depa. Tak usah mikir Allah, mikir nyiur bae kula ben sampean. Nyiur ni kae delem beda nyiur lah. Marin nyiur beda kelontongan, luar kelontongan beda sepet, luar sekali beda kole. Delem bisa beda aing ngah sanyo nale bedim majua. Nggih napa nggih? Karena nyiur ni kadang-kadang ni kayak ni jon rajo pah ais aing salah ais aing pah ki manis sabri kula malaikat je apa jua dia mikir ni kada tak ada apa mikir capi refuk capi sampean bu pada poran deh capi ni kamun eko cek koleng ngeto bikin ni buang eko cek koleng tak pedis bu berarti capi ni kesepedis benih bikin nah mun tak percaya balik koleng buang bikin kocek tak pedis dia ongkuan tak percaya tiaki oh tiaki leku cap ini kita sambian buang bikin nah kocek koleng itu mun pedis entari ke compok hula tapok korten genten ngkotok saya tapok ini cap ini kamun koleng itu kocek tak pedis bikin itu kocek tak pedis pani apa bolong pedis kula lambat teman tanya aki bina kana capir saya pedis apa nah koleng apa bikin nah mun kula nyebut koleng pasti kelero aja wa bikin kelero bi kula jawab capir saya pedis colok nge bi kula lah mun dia bener aja kan colong saya pedis bu kenungguan lah coba ti aki bi sampean lah mikir capi saus kula ben sampean tak ada pak nah benar pun dia mikir Allah Subhanahu. Memang semua yang berurusan dengan Allah Kak Dinto tak bisa dijangkau kalaban akal. Jangankan Isra wal Mi'raj. Allah akabai manusia pertama kali seanya Nabi Adam. Nabi Adam ni ka ekabai dari tanah buk. Manusia ni ka ekabai dari tanah pertama kali. Maka semangkin pada dari tanah. Boh, dia masih ekabai di tanah. Kula ben sampian ada nase eng dari beras dari padina etamen sabena tanah kiye kakek bu pada tanah nah make kiai habaib pada dari tanah keng mun kiai ben habib pro tanah gelis saya kebai mun senuku mikre tanah kobi cak gelak pada kobi na ben kakek bu angkoi kobi aki nabi tibian mun riya kak makela koning ku geton kaca ipel-pel kak mangkana teku mun muanah pote leer na celeng benih sambian sapora benih sambian oreng gitu ya mun sambian oreng Allah menciptakan Nabi Adam itu dari tanah. Karena Nabi Adam sepe katibi akhirnya Nabi Adam Kak Dinto minta sarang kebayaki orang bini seenya may Hawa dari napa Hawa nika dari tolang rosong Nabi Adam sekacir mangka ring laki ini ke tolang rosong sekacir elang situng kak raka kak tako elang empak pun siapa aja cacer yang tako ni cat kemi bu elang situng na 13 situng na 12 boh mun reng binimpak roda remah mun binimpak ka sorosong pakun situng keng lambe yon talaki tu pak ke tembok pahatal-talan kita tim mun seta abini sampai mati ruah lambe to ngapan yon talaki pah kibo koceng kibo buru ka jauh na jua pahelang to lang ngarah ini tak lima bini bukan beda terkadang lagi kak makanya tulia bini sih kita abini aja takut tolong yang kakan koceng tulia bini cagila pada mereka kelek tulia laki sih kita laki aja apalagi kita nemu nak laki kok pada mayu Allahumma sholli ala Muhammad lah Nabi Adam itu diciptakan dari tanah Siti Hawa diciptakan dari laki-laki dari tulang rusuk Nabi Adam. Bahkan sebelum Nabi Muhammad, kalau Siti Hawa perempuan diciptakan dari laki-laki, sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, Allah menciptakan laki-laki dari seorang perempuan. Pas era Allah menciptakan Nabi Isa alaihi salam dari seorang perempuan.
Nabi Isa itu terlahir dari Siti Maryam. Sekak di Siti Maryam kak dinto ta'alake tapi bisa andi anak. Inilah laki-laki kata ulama diciptakan oleh dari perempuan. Sampai Siti Maryam ketika ngandung kak dinto matur dek kana malaikat Jibril. Malaikat kula ni ka beda mihrab dan kula tak toman keluaran. Tak toman iseting reng lake, bahkan tak toman iceling reng lake, mak bisa ngandung. Katina apa jawabna malaikat? Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun. Korla apal make fayakun tolo bapak. Begitulah kalau Allah berkehendak. Yakin bangki? Mon Allah lah kadunga karep tak usah masuk akal. Kalau Allah sudah mempunyai mau, reng bini tak to mana lake, reng bini tak to mana kabin ngandung sampai andi anak. Itulah Siti Maryam. Alhamdulillah. Compok gula makin banyak senin deh. Engkuan bu. Cerita lake ngandung kak. Tanya akibat tentang kena ngandung lecet andik laki kakek nyampit tahu buk ngarang kok ninta Siti Maryam kok can malaikat campur pura colong lo compok ku mun sampang tak ada mun sampang tak ada fitnah pramila bapak ibu hadirin kau kalau sudah menggunakan kun fayakun ada perkara semelarat. Napa boleh cuma perjalanan sekejap kak. Isra Mi'rajnya ke perjalanan sekejap gini bangki. Dinyatakan tidak masuk akal antara Mekkatul Mukarramah dengan Masjidil Aqsa Palestina. Nih ke jarak tempuh lancengah jarak kak dinto sekitar 1.200 kilo. Jadi dari Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina 1.200. Mun tak percaya okor tibi. Kok yang percaya tak nyari lakoh. Ongguan. Ini 1.200 itu kalau pakai pesawat nikah 2 jam perjalanan. Kalau pakai mobil nikah 2 hari semalam. Mun ngangkui sepeda engkal. Belum bulan Pak Are. Mun jalan soko 1,5 tahun. Mun rangka 2 tahun. Mun kersot mati ngak tengah nak. Tak ada pak, saking dari jauh. Loh, makin jauh ni kan Al-Imamul Jalil Abdurrahman Ad-Daib sebiasa imaus bi sampean lembak malam Jumat. Summa arudduhu minal arash qabla ayyabrudal farash wa qad nala jami'al ma'arif. Sallallahu alaihi. Summa arudduhu minal arash. Allah mabalik kanjing Nabi dari arash qabla ayyabrudal farash. Tempat lengkina kanjing Nabi kita celep. Orang mun toju ekor seh, orang mun toju bangku. Neka kan angak tangki kak. Le kanjing Nabi epa berangkat dak ke Masjidil Aqsa sampai ongka dak ke aras epa bali pole. Tempat lengkina kanjing Nabi kita celep artinya sakit. Neka mun yokor benakal mereka sampai butak tak kedai bangki. Mangka namun abahas seh berkaitan kalaban kekobesan Allah akal tore sabe keluh tore ngangkui iman de Allah subhanahu. Contohnya orang bunut sejati camplong nih ya kesampaikan kan iman ya kak. Lamba Isra wal Mi'raj ketika terjadi banyak sahabat-sahabat Rasulullah kadinto tak percaya orang seiman na kokoh sajian kuat iman na pasera Sayyidina Abu Bakar beda orang seda ada lakar tak percaya dek kanjing Nabi sajian congocok. Beda orang yang masuk Islam tapi iman nak kita pati kuat justru kafir pole. Kanjing Nabi yang keabai tak percaya. Orang bunut, orang sejati camplong tak nyapok dek kanjing Nabi. Tapi ketika beda peringatan Isra wal Mi'raj meskipun tak masuk akal hadir kak kantor areng-sareng sampai banyak mobil luar rok kan sampean rombongan tanggi bu. Bejana asarin kak kantor, bejana istirahat sampean kak kantor, ki luang ongkos, mun perlu sampean ki sombangan karena gelak beda jatem bareng. Kula jatem dia kak. Kula jatem dukan le bu. Papa kula mate. Mbu alake boleh, mate boleh.
Mungkin lagi boleh keng muntir tak mati jadi telu kali ada sing usar cedek sekali kok. Mun pernah sampean ki sombangan, sombangan apa tak sombangan nih? Abri apa tak abri? Majar apa tak majar? Ini kenyaring, mak kita abri kan samar mula nyaring lagi. Salah tak abri mah, anak ni boleh mana? Punten potren kalau karo kudu ki ngaji mak le biasa saya iki. Amin Allahumma. Padahal sampean giba anak akan tunika banyak biaya. Sebeng ngambang juga 15.000 nya. Keng bulan sampean tak mikir dunia mikir anak mak le saya iki iba mak tok ngantuk iki iba mak sengkah. Semoga apa diteti orang soleh orang saya. Amin Allahumma. Lah orang sejati dan orang bunut sekitarnya tak nyapo dek Kanjeng Nabi. Bahkan orang banyak tak percaya dek Kanjeng Nabi. Kau leben ajunan justru percaya, justru hadir pentahun bahkan ki nyumbang ni kenunjuk aki iman nah kau leben ajunan kak dintoken koko manter bi Allah Subhanahu wa taala ta ibu tabuah manter iman kau le ajunan ta ibu obah manter iman kau le ajunan e papakuna amin Allahumma. Panapa tujuk na Isra wal Mi'raj? Isra wal Mi'raj kak dinto Pak. Isra wal Mi'raj kak dinto. Sepertama untuk narema solat 5 waktu. Ini ke sepertama. Nggih. Untuk narema solat 5. Mangkana solat kak dinto ibadah sepaling utama dan sepaling penting sampai untuk awajib pagi fajang. Tak bekasaki ke malaikat Jibril, tak patorok dek ke malaikat Jibril. Nabi Muhammad panggil langsung sareng Allah. Langsung parengi perintah secara langsung tanpa perantara malaikat. Makanya cepon Gusti Kanjeng Nabi sholawatu khamsin kafaratul lima bainahunna. Pejeng selemak gak dinto saporana tusah antara selemak. Sampian mari apejeng duhur maksiat ke Allah. Keng mun asar apejeng tusah mari duhur esapora. Maksiat mari asar keng mun apejeng maurib tusah mari asar esapora. Mari maurib ala kutusah keng mun isa apejeng mari maurib ni katusa esapora. Bila saus kuleban sampian mate keng mun pejeng selima bekto gak dinto kalakoh jaga kuleban sampian tak kira banyak asangu tusa dek akhirat amin Allahumma. Keng sengkah seng mangkana cang lagu dari macang lagu duhur kerepotan asar di perjalanan maurib kecapean isya ketiduran subuh itu ketomanan walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya hidup bagaikan pungkana pau. Nah apa maksudnya pungkana pau ni kamakila rajoh keng munta dek buah dek paratuna ka tak temate umur 100 keng tak abejeng tak dek kuna. Makanya cepun ulama ada tulul umur ada tulul hayah badalanceng umur badalanceng udi. Nah pasanya may lanceng umur mangkana umruhu makmuro orang seibadah nah orang seoding bangun kalaban ibadah odi neng ibunut neng 40 tahun umur ning 50 tahun keng pejeng tak toman tobeng pasana tak toman luang pentahun haji otabe pentahun umroh seandi selo andi nengeneng ya mun andi dah mabuk ning 50 tahun keng pejeng nak tak toman luang ning 40 tahun keng pasa sebulan epol malah mau dengan ikan teri bering opuh saking dari hebat dah amun lagi tanggal 30 man dilakhir lah apa sah ki lem rebu asaur kapi kapan rebu pagi pah bede pengumuman ru'yat hilal tidak ditemukan sehingga 1 Rajab jatuh pada hari Kamis pah buka golbeto bede apa tade kapan Kemis boleh bah tak apa saki aku apa buk beri lopot tak lopot boleh kok padahal neka aslina bonus orang apa sah tanggal situng bulan Recep neka pada ben apa sah telo ta sampian ki malam Rebu la aniat buk karena kalender saja menyatakan tanggal situng tepat hari Rebu la asaur la aniat ternyata hari Rebu sampian pah lopot maka sampian gak dinto ampun gencer apa setelah tahun. Hebat napa tak hebat? Saya napa tak saya?
Kanjeng Nabi saada niyatul mukmin khairun min amalihi. Kan aniat saos pas tak ada pak ngalako, maka sampean kad itu kencer pada bersih ngalaku sampurna. Jadi sampean sekik malam rebu asahor, kik malam rebu aniat, karena rebunya ku tanggal situng. Kapan rebu pah burung tanggal situng, sampean pah ngakan, maka sampean pada ben apa setelah tahun kencer ampun. Makanya makanya termasuk paling saya. Hari Kemis pah apa sapole tanggal situng, berarti oleh kenceran 6 tahun sampean 2 hari ini. Ongguan kak? Orang ini kemulan niatnya ke mantep, tak teti, pakun itu oleh Allah. Pada sampean pengajian makin, engkau ken ngaji karena setiap aku engkau ipet apa kok, mapokusen niat kok ngaji. Dia bahkan tuh bah tengid. Kita tahu apa? Kapan ngiding? Kemaholil kan? Ada mulai baik kok canggeng kok. Ya tak tegepok je ngid. Polan niat lah kari mantep ngaji. Dia bahkan tuh bah tengid. Kencerna persis ben saya ngaji. Makanya mun beda si tedung cek cekei nyari aki pental ben sapo. Mau temu lekuk sopu. Ongguat. Nih kamu mungkin tangit dah. Mungkin keniat ya nja. Cang sapa kana? Cang tak hulil mal mama kita tedung oleh kencen. Oh ya munda yang ibu pental ben sapo. Mungkin entera tedung billahi mulia bae kok. Punten mun kene niat pun punten. Monik ke semancing ini kak, 2 ganjar dari kak. Mana? Tak kira itu pun semancing dia. Ongko. Hanya kita lesu tanah kak, budi dekipan getel tanah kak ada aja. Cak cokot corebuk banser itu akibat terlanceng ke umur amin. Amin Allahumma. Ni ke pengajian ni kawal pengajian ni jaga bulan banyak kiai yung kairo moro di bawah. Alhamdulillah. Tu akibat terlanceng le. Cagil amin dah ya. Antar lanceng umur maksudnya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pon. Teti ibadah ni kemulan niat mantep mak kita ngelaku. Kor lakar aniat tongku dah ngari baring. Sampian ampun etoles. Teti kau leben ajunan umur 40 tahun. Umur 50 tahun. Ken bajeng ejaga. Berarti tulul umur sampai ni kelanceng umur. Beda lanceng odi. Apa saya nyamai lanceng odi? Muntah odi tak lanceng. Apa kaki bu? Mbak tepak kering apa dina depan? Saya nyamai lanceng odi ni kalau temate umur. Oh saya laki saya aku pak dia. Itu pak kering laki. Ada saya laki saya cokocor ya. Pak saya laki saya aku pak. Cagla. Pon. Saya mari kita kibuk. Saya mai tulul umur nikah umur tak kotu abid sepenting ibadah aja. Gini kenyamanan tulul umur, lanceng umur. Ning 40 tahun, ning 50 tahun, keng bejeng ejaga, keng pasah ejaga, sedekah ejaga, nikah lanceng umur. Bada tulul hayah lanceng odi 100 tahun kita abetok lekah, 120 kita kelis malekah. Tak temate, keng tak bejeng nikahnya mana lanceng oh. Makanya coba nak Abdul Malik Tarsawi, lanceng umur tak ada kunana bila tak fokus lakona beli raja bahayana bekal abid inurakana la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa sahbihi mentar acara mungkin kak dinto beda buana amin panapa buana kelaban acara mungkin kak dinto kau leben ajunan serabu oning cek ibadah solat cek pentingah sampai untuk ibadah solat Allah subhanahu wa ta'ala tak lebat malaikat Jibril pada pak langsung dak Gusti Kanjeng Nabi malam Isra sehingga mun la pejengah ijaga mun pejengah sajen pasai berarti acara makin gak dinto beda faida nah
berarti acara makin gak dinto sukses. Jadi acara makin ke sukses benih pulang saya hadir banyak punten, maka saya hadir banyak mun baje ngapa kun enteng gagal acara ni kak. Mantir Allah ipa istiqomah ati kaula ajunan. Amin. Mantir pas sajana saya amin Allahumma. Karena mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Orang yang seontong nikah, orang yang semangkin lebih fokus dari beri, leku lebih fokus dari semangkin. Gara-gara hadir ke acara mangkin, oning cak bajang gak dinto penting, sajen ngasteteh, sajen tengateh. Insyaallah kaula ajunan selamat sampai mate. Allahumma. Mangkana kanjeng Nabi nikah, benih cuma Isra Mi'raj nerima bajang ngetok. Pas peningali tempat saya nyama swarga. Ketika kanjeng Nabi nikah, ketika Isra wal Mi'raj, peningali kempereswar. Swarga ni kerja berlebur kak. Sampai ada buah kibik kanjeng Nabi, mala ainun ra'at wala udhudun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Swarga nikah tinggal tak teman ningali sebelum maka. Jadi mun sampian abaya ngeki swarga, pada ben kebun, pada ben taman, berarti benih swarga seebaya ngaki karena swarga ni kata dek tinggal sini ngali sebelum mah. Ingat napa kepernah swarga ada orang tokang enggak? Mantir masuk surga kapi. Sungai madu dan susu, tilam sutra berbulu. Agak bulan berbulu ya. Surga tempat manusia yang bertakwa, yang bertakwa. Tetapi sebaliknya insan yang penuh dosa akan dicangkrep di neraka. Api yang membara membakar tongkengnya. Lanjut ya kok. Mune peburu ayat cengeng pada lagu lanjut ya kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Sarga ni kata ada penting pah dalam kocak buat mak tadi banyak tekan dua gila alhamdulillah itu kita jangan banyak agus deh tertak mati ya le. Allahumma sholli ala Muhammad. Nikah contoh nikah. Nikah ada gaji nari bu. Ada gaji nak ngrat melarate bagi kan nikah ngawan. Engki maaman aja gah padahal tidak gaji nah. Nikah mun panto tak miroka kanan meringakan. Nah. Muncang diketur aja macam kita ngakan. Ongguan ni kalau aku nak milu raksaraan king kakak nampo tak milu bu. Aja dek kia dan tek kapiring tak ada rumah nyari beda pula bersikit berdoa. Tekku di mana bersepuluh lempo pun nggak ada bu. Cek pak kepak kapi. Ini termasuk senduku mikir kepak kia. Kimun tak tega orang meringakan tiga lek menteri Allah masuk surga ben kam seragam mabudian sama. Kalau kau pelak surga ku masuk surga seragaman nggak aja king leji abu kia. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Coba akan dimaki furu kalau orang banyak pada jeling. Ya gelak dua. Pandi anak telok tu dilema. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi bidadari surganya Allah itu cepon ulama cek saking ngapah keng obuung bidadari situng salembar. Obung bidat dari situng ngala obu situng pah ipa tahu ka reng bunut seandi bini kalau pai bini naga keng pah enga aprat tina bidat dari tak tahu pada penasaran gula ka ya jatuh koknya gua mari atem mobil sambian keng bidat dari ni ka saking dari ratina cepon buk mun sampai bidat dari ni ka acopan ka tase saking dari om acopan ni bidat dari tase ni kata berburung si Aceh naga bidat dari ni ka mun nginum aing senik ada aing tak selain lagi itu memujak lebar mak dia contangan dia. Bismillahirrahmanirrahim.
Bidadari ni ka mun nginom ka, mun nginom maing bidadari ni ka. Ni ka bidadari saking dari ko ni nga sampai naradeng japon bu. Mun nginom aing dari lesan, aing dari colo, aing dari lesan sa hili ko babari padeng. Keng mun praben bunut sa ora. Mun pah aing dari colo sa hili ko babari padeng. Jaga na tedong aja ilan. Mun praben bidadari cuman malah situng reng laki kak, situng reng laki kemudian masuk surga atau rok perintah Allah, situng reng laki ni bisa abi nih saibu bidadari. Amin Allahumma. Mbapah ngocak cong mun sampai saibu aja apa saya masa nggak selebar kok pokong pala masuk surga cak selebaran kak asarungan biri ke pang pingkes sangki tahu saya kira pikiran buk sampian buk mun sampian pada masuk surga maka bidadari ni cuma sebagai dayang maka saibu cuma dayang sampian ratona selake ni karajana sampian budian surga lebih ratin saibu kaleh itempeng bidadari. Amin kok buk. Wah ibu tua aki cengang dengan berkat ngelak gendua. Sampian mun masuk surga kemudian lebih ratin dari bidadari. Amin. Mangkana anyu on ke Allah manter tak karwa selake masuk surga maka sampian manter pada masuk surga Allahumma. Beni tak karo si bini masuk surga maka selake manter pada masuk surga Allahumma. Mun laki bini pada masuk surga maka selake tetiraja sebini tetirato bidadari cuma sebagai dayang. Maka namun beda mantan cek tua aki karo apolong itunya tua aki manter apolonga sampai cek turu kadang mun beda mantan ngalak pasir iya tengah tepu aki kong lekong manter tak karo ni sergi tenyeng manter pakuni ser sampai pongkel pongaiku. Wah ngocak kita doakan kedua mempelai mudah-mudahan kedua mempelai ini jodohnya sampai kakek nenek. Mun karo kakek nenek mun telak saya ngasa ke karena siapa? Cek tua aki sampai kakek nenek kak tua aki manter tak asa pesa sampai suar. Mangkan sampian mbak nikah makela la mbak makela umur 130 makela ka babi ni la tade parlona. Tingkan. Ya mun tua kan de parlona bu. Setrum la tade. Tak iya. Coba laki pah ngocak ke babi ni iya sih. Makai talpe aki melo bisa. Tahu apa kakak? Minta saat ini aja buang cukong touchin aja kakan. Oh gelo nih kene. Makanya sampian bang, setua deh. Makai ben babi ni lah tidak parlo na sampian. Makai lah babi ni dak peratu na si bini makai balake tidak parlo na. Tinggal cak telak makai dah tua. Saya ke parlo mak lepakun apolong. Ni kan tak pegak sampai ke surga. Allahumma. Tina masalah keng tai ke parlo cak lambat lemari parlo. Tua lah biasa. Lagi. Cang balake lo bisa deh. Babi neng bah ngocak. Gorjolong goron. Sambil namun lah deplok lah ngala embur apa. Minta terus ke kompoi aja. Icok yang ku bisa aiko. Cang babi ni. Mun lah deplok je kerso. Kerso dah. Ya ker je tak masuk. Cagil. Adik bagian ni kene ngro mulai kelalek. Kalau mulai cek dah suruh mulai lebih kurang. Panik ke neng nyada. Gula mana pidat tu bina kena kene ian tarik tu kang. Ade nek kene nyada ade. Ngara bulan nek kene nyengku sakancaan mending. Allahumma sholli ala Muhammad. Abu, sajam kurang dede. Orang lancang terus cek lancang ngaroh agak mantong kok mana-mana orang lancang ya aku jangan banyak. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. La Rasulullah diperlihatkan yang namanya surga luar biasa indahnya.
Ternyata esena swarga ini kasi paling banyak orang sejati. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maipangki cak orang sejati. Rat melarat. Beh, orang matur ini kasi saja melarat bu. Orang soki ini ke andi hotel petong polo biki deh bu. Andi saham belum polo triliun. Andi pabrik belum polo biki. Ini kering soki. Ini mak. Ini coba Jakarta banyak ring soki kan. Muni matur ini kah paling andi mobil paling jaga rumah tingkat. Ini kan termasuk melarat mun penyakiban selain kah. Bi kanjeng Nabi saya pangki swarga ternyata orang melarat. Saya boleh mun bani orang matura. Saya boleh mun bani orang sejati re. Ring turjan pada melarat dia. Insyaallah man tertepak kaul ajunan saya tengali. Amin. Polan edalum banyak orang melarat kanjeng Nabi pa doa. Allahumma hyini miskina wa amitni miskina wahsyurni zumratal masakin. Ya Allah, kaulah paodi aki misken, pamate aki misken, ben papolong aki ben orang. Hari keng bulan tengki, budak tengki nyelek ongke ke atas. Terus turun datang sandal pahi kibah. Macam kopeng yang ada mungkin burung. Haram gula pengajian nulis sandal elang. Mun setua tak kira sini kini rujak caki sedeng. Makanya banser bu pengertian. Bak atas deh bu. Ada mun baba elang rida mungkin burung. Hah? Oh bude bu. Allahumma hyini miskina ya Allah paudi aki misken wa amitni miskina benten kaula paseta aki misken wahsyurni zumratal masakin ben papolong aki ben orang-orang misken. Ini ketuaan kanjeng Nabi kak. Kanjeng Nabi minta misken oding minta setan misken ben minta papolong aki ben orang-orang misken. Ini ketuaan kanjeng Nabi. Pola sambian ngamal lagi napuk manti ja. Muntak ngaltok benda sepeda naruyo. Cak dengan atua soki tega ngapuk tak soki. Atua miskin. Cak pun ulama orang si atua ni kebeni pah au miskin. Keng eka beris tak lebur tunya. Teti orang ni kebeni tak oleh soki kan. Sidina Usman ni ka soki. Saya tak oleh ni ke lebur dak katunya sampai lupa dak ke akhir. Mantir selamat tak Allahumma. Kelongan banyak. Pah selokan bae sebab dindang selong itu encung roh. Mungkin abang ki. An beda biasa lagi. Wah geleng acing gerincingan kapi. Bani tak oleh melek geleng. Saya tak oleh sampian sombong pula nak gelengan. Pahiu batau goreng. Pereng korang pereng. Dia mabuk desa. Aji tung aja. Saya dina aja. Arah kita ada aja saya kan. Arah apa? Selong bade polem bola. Muntada saya tua keteletok muan ini. Hahaha kok. Teti orang menadua ngagi burni kebeni miskin tapi tak egale burtun. Ate tak nyantol ketunyak. Beni tak oleh soki. Soki ni kata klero. Se soki mun lebur ketunyak sampai lupa pada ke akhirat ni kasi tak oleh. Menter soki ya kapi amin. Keng menter tak lebur tunyak amin. Keng menter masuk aswarga amin. Swarga paling banyak orang miskin. Paningale neraka utalliqtu 'alan nar faraitu aktsaru min ahlihan nisa bakto Isra Mi'raj cengko paningale neraka sepaling banyak esena orang keng cepon ulama fuk beni pakai laking swarga pah ni bini ka neraka beni. Bisa saja ketika neraka sepaling banyak orang bini, swarga juga sepaling banyak orang di. Karena lakar umat Nabi Muhammad kadin to banyakan bini ing etempeng laki fu. Pai tambah ke laki banyak mati ka ada boleh. Tuktena jetem pakun banyak to ka. Ongguan. Lakar umat Nabi Muhammad ke banyakan bini muntak percaya mangken bukti aki. Orang lahir mangken tatang kena sampian lahir bini sebanyak kina bangki. Cak gulan di anak ben sekancan ku lagi penduk anang bini kapi ka kanca gulan ni kabagian sekancan saya penduk saya pontianak saya kalpinang
Ni ketika tanya ki anan bini lahir bini, dia kuda keluar bini ki ya. Ya Allah, cek lah ke bayi laki ri cangkul. Beh, cek pun beda cara. Nah, mentro laki cek pun ongke di kanan turun ke kacer. Kan ki? Bekula lagu tiaki ongke di kanan, keng setorone kalau pae. Tak. Siapa mau nyembek tekepek saya gitu. Ketika reng bini banyak itu yang ngale neraka, benih berarti reng laki sesuar reng bini neraka benih. Cepon ulama kak dinto bisa saja orang laki titik lah karena umat Nabi Muhammad, orang bini kak dinto banyak. Ketika orang bini sebanyak itu ngale neraka, cukan tak menutup kemungkinan eswar kecukan sepaling banyak esena orang bi. Neraka seeta ngali orang bini bi kanjing Nabi man terbeni orang bini sejati. Amin. Neraka seeta ngali bi kanjing Nabi man terbeni orang bini bunut. Amin. Man tepa orang bini Amerika disa. Nggih, beni orang bini sejati tapi orang bini orang seluar. Mun se ematurok man termasuk surga kapi. Allahumma. Sampian kempang masuk surga, Bu. Mun nikah melarat, Bu, masuk surga, Bu. Orang bini nikah 4 deh, Bu. Yang laki bu wajib Jumat, wajib alakoh, wajib majar zakat, wajib haji. Reng bini kula tanya Jumat wajib napa tak wajib? Majar zakat wajib napa tak wajib? Tak wajib bu. Sewajib laki na sampean jorok nuru. Alakoh wajib napa tak wajib? Tak wajib. Mun sampean alakoh keng saking dari fokus sampean apa ento selaki. Reng bini ni kata wajib alako sama sekali. Mun sampian alako, keng saking dari beceng ate na sampian nolongi selake. Aslina atana sewajib reng lake, bekombe sewajib, sapuan sewajib, nyusue sewajib. Ni apa bu? Nyusuit, mare pereng aki, pereng. Terus kakan sepion, gitu terus. Bon, menekan de hukum, enggak menekan de hukum ki. Nyusuit ni kasi wajib bener yang bini bu, yang laki. Boh, mau nyusu kasi laki ku kenyang nak kana. Bani urusan kenyang, urusan wajib mun abahas hukum nyusui nikah tanggung jawab orang lah. Cepon ulama fikih mun beda orang bini tak ndek nyusui anak tibi nikah tak tusa ka selake wajibnya dari bini lain untuk nyusui anak ngria. Oh eko. Nyakui bini boleh, beni bini boleh majar orang bini lain untuk nyusui anak. Biasa lembaga orang isuswaki kareng lain ni kebiasa. Kanjing Nabi ni kata nyusul kareng sepuluh tibi. Kanjing Nabi nyusul ke Siti Suwaibah budak bining Abu Lahab. Marena nyusul ke Siti Halimatus Sa'diyah. Biasa ulama lembaga ni ke isuswaki kareng lain. Fajar untuk nyusul biasa. Karena si wajib ni ke beni sambian buk. Lakena. Artinya mun bedereng bini kak dinto nyusul anak king sampian nolongi selake saking dari fokus sampian. Makanya aku yakin sampian pasti masuk surga kapi. Amin Allahumma. Tak wajib sampean nyusuin. Atana tak wajib, bekombe tak wajib. Ni kesi wajib tanah bekombe rakora ni kesi wajib. Sampean tak wajib, sampean si wajib karo situng, wajib atoat ka selake, wajib atoro ka selake. Ya mun sampean wajib atoro, mun bi selake suruh atana tuli mangkat. Ngakopak kaki kak? Biasa aja kali. Pada kaki jebuk. Minta nyaman kabudin lakar nyaman dia ada dia. Ongkuan, punten ongkuan. Sampean tak wajib apa? Asli tak wajib. Keng sampean nolongi selake. Bekombe nolongi sampean. Mangkana dan bekombe le genceran bu. Amin Allah. Tak betah sekali tu Pak kering apa dina dia. Waktu akhir saja tak tahu.
Sampean nikah berkomba kapi ni keng sampean nolongi. Tak wajib sampean sampai nyusui tak wajib. Makanya dalam Islam ni kebeda mahram nasab gara-gara anak potok, beda mahram musaharah gara-gara kemetuaan, beda mahram rodok tretan tongkel sosuan. Apa? Sosuaki kareng lain. Pasir senyoso kareng lain sampai 5 kali sosuan. 5 kali sosuan ni ke 5 kali kenyotan, colok ni kelepas dari sosok. Nak kena gini ni kak. Nyosok syarat tak tu sebelum 2 tahun. Mun umur segemi makin nyosok. Segemi bulan buka. Mun segemi bulan kan lebih dari 2 tahun. Jak 2 tahun 4 bulan. Oh billahi mulia boy kok. Bon. Titi. Reng bini ni malah bersicung kembangan boleh buk. Nih. Idza matat imra'atun wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Mun beda orang bini mate, wa zawjuha radin anha. Selaki atina pah lega ketika si bini mate. Imma keng si bini tak lanya lah sebelum sete. O tambah si bini lanya lah keng selaki ahlinya pora. Salah si bini isapora. Sampian sete pah selaki atina lega ketika sampian sete. Dakhalatil jannah. Tak burung bekal masuk surga. Gempang tak gempang? Teron apa tak teron? Mati. Ya hati semati bu. Tapi sebanyak mati kada benih reng bini kak. Benih orang lah. Arab pemi orang laki sering kudu ngebala perempuan mengalami masa haid. Maka racun tubuh dikeluarkan bersamaan dengan haid. Maka orang-orang terpeni penyakit. Engki reng laki ben reng bini nikah. Rang-rang reng bini sakit bu. Benih keng tada bede keng rang-rang. Undang laki ini kelekas umur 40, kolesterol, asam urat, darah tinggi, kencing manis, kencing pakak, kencing jelo. Tanggi. Senomor 2 arah pemi benyandeng laki mati kada reng bini ni kemun pegel mangken, kikir mangken. Tetih sarap ni kita terganggu. Reng laki ki laku pegel tahan kalau malam. Malam kita beres tempung boleh. Makanya banyak bulus-bulus bulu na jo bulu. Oh buung. Tekui baba aja, kemana beri sebuah lempo kayak langking. Ada, tempung ngetobi kakinya. Apa nak boleh saya baba? Cak makin senduku mek kayak pak kia. Tekui reka, kemana beri seros koros kak. Bok debok. Cereng bini ni kepegel mangken, kikir kasih laki tak ada. Makin kapo sapu akan ada. Asapuan, lepot colo. Cak lagi kebala kok berandeng bini tak iring kedingaki. Reng bini cuman mau. Cak gelak kaki saya kok cari bok. Oh, tempat garing bini apa dia nak dia bajak dia yang kaki. Senomor telok. Arami benyandeng laki mati kada, cepun ulama sengaja bi Allah reng laki apa mati kada untuk ajaga anak. Arapa? Karena anak ni kemun abring embuk tak kira melas tak. Mun itina bapak titi jatem, keng mun itina embuk tak titi jatem, keng melasan ben itina bapak anak ni. Mun itina embuk ni keperhatian luar biasa. Ikep anak ni. Makanya mun bapak mati, anak apring ben embu, anak ni kata kira melas. Laki lah mati, beda orang ngabi ni kasih bini, bireng bini ni ke anak siapa kada. Sampian mun ngabi nak gula kak situng syarat tah. Kani serai anak gula pada benih serga gula. Mun sampian siap nerima anak gula pada nerima anak tibi, gula siap akabin ben sampian. Keng mun punten saporah tak lak selai ko. Biasa aja kali. Hebat tak hebat reng bini? Laki lah mati, beda orang ngabin, anak ya bakal ada. Mun reng laki bu, apa nak boleh bini mati? Ya bini ki odi je bini mana? Tak mun sejati dia, tu pak reng laki takwa dia, takut kasih tua. Mun benggalan je tawakal, takut kasih tua geng maburu akal. Hebat reng bini nikah. Makanya sampai berdecak ocaan, laki-laki itu lebih mementingkan enak daripada anak ya kok. Hahaha kok. Cek jaga aja saya lihat kok laki sampian saya bini boleh lagi bong. Mentar pada selamat amin Allahumma. Amin Allahumma. Pon. Isra wal Mi'raj mentar pada buana. Amin Allahumma. Kenapa buana? Sepertama, aja ke pejang lema bang. Senomor 2 kau leben ajunan dalam keadaan miskin, dalam keadaan melarat. Asyukur ke Allah. Mik pola kau leben ajunan si miskin, si melarat ni kasih tinggal kanjeng Nabi iswarga. Allahumma. Senomor 3
tetireng bini pangastete keluarga pangastete kareng laki ibu anapa karena orang bini sebanyak itu yang ngalih neraka waktu Isra wal Mi'raj alasan sepaling banyak kak dinto gara-gara gagal di dalam rumah tangga banyak orang bini tak sabar ala tini selaki mantir tak tepat ke orang bini sejati amin Allahumma amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muliakan Allah walhamdulillah. Terus jantung kol 2 selancang tung si bung kol 2 nganyanyi keluar nyanyi kok ngarap keluar mi leder tet kamu tak lu nyanyi kok arah mi tak nak orkes baik kakek cari cereku, ay kau nak kulil yasin kau nak antar, apa? Ampo lagu India aja ay kok. Antar Allah pada selamat kapi kak. Sedaya senyumbang, sedaya sealakoh, sedaya sengrena, mantar Allah pering bersen kelaban bersentuhnya akhirat. Sedaya senolongin, sedaya seentar ya, sampean mun tak entar sukses, bentak sukses acara apa yang sampean. Kula maki dateng, yang mun sampean tak entar gagal acara ni. Gara-gara sampean entar sampai kendengan tak buah. Gara-gara sampai entar sampai tempat kak dintu depak kebun budi cek lanceng orang epol kepi acara ni sukses kula maki dateng ujau yang mun sampean tadi entar gagal acara ni kak dungka-dungka di depak maki tadi orang kula pak guna pidato. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang tidak terlihat menjapan kelekuna tetang kebah ngocak tak beres kok makin sukses bansoran ni kak tega asli lesser bu aja maki keteli jaga aja ngara aja mencukup medis selek kena tegaan cakillah tu apa hatat cerit lah dia mari ni mantar Allah sedaja saabanto sedaja saalakoh paring dibalisan kelaban balisan sampurna mantar sedaja hadir tak karwa apolong bunga nang saat mangken mantar apolong sampai ke akhir dalam keberadaan bunga Allahumma alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliqah والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت ورحمة عند الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم اجعلنا وأهل بيتنا وجميع الحاضرين من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير ولا تجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا أحمدا سيد وعلى آله والحمد لله رب العالمين. Sapor aki buki kak, sapor aki kaki. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.